35 yıl içinde Munça Taşı üzerinin bik de ütken satirası bilen nindi ülkelerine ötüp ütmedi iken, üzerinin teki traktör bilen nindi gine ülkelerini taptamadı iken, bigrek de indi bu, avul hoşalığına biknikte bağışlandı bizim şu satirik minyatürler. Son arada kızganışka karşı bu satira tübegine kirip bulmayı, bu avul hoşalığının üzerinin avulu da kalmadı, hoşalığı da kalmadı. Lakin bik küpten bulmağına bir minyatürümüzden bir özügün küsetesimiz kile. Indi şuşa sütüle başlagan, indi jimirle başlagan bir avul hoşalığının içine kirip karıgalı. Ondan nindire haller iken. Hey! Kaya parası ol firma kapkasına! Hazır Ruşas koyun edip, imanın kutup, tırmada şırtan misini kayvan. Kaya parasın! Sıyır. Kımmalayısın! Ruşas koymalaya. Atan koya oğlum. Kuterma ol katlı işin çıkar. Atan kolay bet taşıdır yığız bit. Barkat git. Hey, sıyırın kaya parasın, hey! Kilmedi marttan kurulu. Kurulu. Bari barış. Kali kur bitirem. Hayırlı işler. Nasıl irtokanda tuda suda yürüsün? Firmadan akranıdan kaytıp gelen kali. Nişik ahıranıdan? Nek bir firmanı saklayın bit. Akranlık bit. Sen ahıranda oturasın mı neyeli? Min bulmazsam firmanı talıylar bit. Kali. Seni üzersin bile zanimat seyit. Hasta yanından artından. Mine samdili nindi kadat durundu. Hırkınlı firmadan ortamdan bir buzağı yerip kayta. Bari var şu yat gerek. Sarayın tolda bitini buzavlar bile. Adirek namusun var mı senin yok mu? Buzağlar mine yerip kayta indi. Tanalar sizge yerip kayta. Mine tona yer gatiyiş anladın mı? Bir dersin işlemeysen. Bana bu andır tabağının kuptan bitinde жаңғыр öteşine. Ol zirna kolxozdakның zirnası şerbiyata. Uyatın var mı? Ne kadar jamamaysan? Жаңғыр жауғанда мен алмайм мен анда. жаңғыр жамағанда мен? Жаңғыр жаумағанда су өтмей беттік мірейм енді. Senin bari her nersege cevabın var. Mine bir günü neretini qarab oturam. Bir ayga özüne 33 gün bile yapkanın neretini. Kayan aldın sen bir ayda 33 gün? Su өткен айда 3 gün қалған еш, үш айға тығып жібердім енді қоян, іш етейін дейінден. İşleğen ayına tıkarga kirek. Var kardeş, beylenmeli zilgar hıtsın işte. İşte de tertip yok, üyde de tertip yok, hatun bilen. Sen iştegin, üye kapıp kaytma, üydegin iş kapıp gelme, anladın mı? Hatun bile tağı talaştık hali kardeş. Ay talaştık bu yılı. Nerse buldun tağı? Nerse bulsun, üye kaytmaya başladı süngü vakitlerine. Kaytıp kummayı, mene ezgile kolay üye kaytıp jiterge koyadır şuğala. Bir günü şulay üzüm, irtengi saat 5'te kaytıp kırsam üye. Özün de bir girte kaytkanın indi. Aya. Bu 6'şına kaytıp kırdı. Ben aytayım, bugün kayda kundun indi kaya buldun. Bilesin mi nerse dey? Nerse dey? Opalarda kundum dey. Sen kungandır neksin katın kızga beylenesin olar. Opası singlisi gül birge söyleşirge yaratabın. Men pastayanı jiberem. Nek belesin sen ağın katının ha? Gari, güzge qarap yalganlay. Sen ağır aytayım, ol kınna opasında özüm kunganıyım. Sen özün biraz biresin sen payı var. Üçüncü tapkır aldı indi opası bile. Senin semeyen bek udaşlı bulmadı indi olsun şey. Ey gali, hatın, onasından duydum. Bek sapkamal değilsen bana yal ol. İsen! 90 yaşka gitti mi? Jartı yıl sayın bekilleşip jüri ulem dedi. Ulem deyip oğul ulem ettiğinde. Hemen ulmey. Bütün ulunun temin bitirdi mi? Sıngı vakitlerini bütünley duraklana başladı. Şıkınıp gittiğinde. Neşley? Mına televizor qarab otura. Asta bittigi. Bir 3 kadar reklamı bara bitel yazılıb. Sözler çığa. Mına şunu karaoke deb bilib, sarman kiyina aqırıb jırlab oturayındı. Akan şatilni şıqırdı. Bunlar rayı karışlar. Короче, sen mında üydегі семья adamını tap kelme, işlerge kerek. Ayda kirgel kantorga. Kantorga kirgech bilemendi men nerse bulasın. Gali senek nere tutkaradirin. Unar urundıqni şelpremek itiradirin endi. Да. Я вас слушаю, бari iş докладывайте. Nerse bu, ölük bir de bulay kılanmıydırın gali. Bir kadar televizor qarağınız bunu, bütün kişi şulay şuraydı. Докладывайте. 4 klas bilimin bilen 30 yıl kalkos bir siyatırı bulup işledin. Tekkine tar. Ne senin образованияңа baylanmayayım. Zata kolxozdan işe yaztır edip söylersin.
Так, бариш. Әйе, Теге вақытта екі атны сойып ашаған ек бітін. әйе. Тизден комиссия келген бір тұшын ақытларын ек түзмеді. Бар, мен аны ошағын... Сен не ұрлаған біз екі сырада акын тұсарға керек. Лаши, мен аны ошағын шақытын түсіп қоям қали-қалиш, мына бет. Мына? Саған неге мия бермесін, не құл қойырға керек тұр бет ол. Соң... Или өзің ревизия Өзім керек. гына, мен анда жайлым бет. Құлай бетін бізім. Ақты. Нәрсе бұл ақты? Ну, атлар икәуі жұмшағырақ yazılayındı şu. Акытқына керек, харфы керек түгел. Сен нәрсе акыттың нәрсе екен білмесің что ли? Білем. Нәрсесің ол? Аккуратный кража товары. Сенің үшін ол аккуратный кража товары. Так. То ли 14, то ли 15 августа ночью около... Аккурат 12:45 около обеда. Два колхозных лошади, одна Лунагр, вторая Берекушей, залезли в колхозный конюшни напиться. Наверное, был сушняк. Одна лошадь после чего, видать, случайно сунул голова арматурной дырка и зацепился рогом. В результате чего лошадиный морда оказался в Улаговском воде и медленно тончего бульганский. А второй лошадь не дурак. Увидел, что остался совсем один. Слезами плакал, да, совсем сердце сгорел, да. А с горя живот убежал, да, подох. Потом положил на КТП трактор, увез к кладбище, скотина кладбище и выбросил в вонючую яму. Bu nerse bu? Akıt. Bir nerse de anlamadım. Nerse bu ha? Vuruşa mı bu? Tatarşa mı bu? No, neresinde? То ли 14, то ли 15 августа. Nerse bu? Нишләп ике көн үлгән ул атлар? Соң ат зур бит, bir күндә генә үлә алмый бит инде. Ночью аккурат 12:45 около обеда. Монсы нәрсә? Көннең икенче ягы төннең. Соң бари, шул 0:43 була. Ну, 0 дигән сәгать юк бит инде, Гали. Ул сиңа юк, бөтен кешегә бар. Два колхозных лошади, одна Лунагр. Нәрсә бу Лунагр? Ни хайван бу? Айгыр! Ничек айгыр? Ну, русча луна була, татарча айгыр, менә ай. Шуның артына гыр истәдем дә айгыр булды. Лунагр. А второй Берекушей. Bu нәрсә бу? Алаша! Русча бири, ал бит инде, артына ашаны истәдем дә, алаша. Соң үзең беләсеңме соң русчасын? Әйтеп кара. Берекушей, вот умный булган бу. Аны шортым аңлыйм моны. Залезли колхозный конюшни, напиться, наверное, был сушняк. Синда сушняк ол? Анысы икебез дә. Отта түгел. Одна лошадь после чего, видать, сунул голова. Сен нәрсә мында хайван, отны мүгізлі деп бар, заңа сунул голова. Зацепился за рог дегенің, а? Рагом, ну Гали, атны мен әгәрдә мүгізлі деп язмасам, ул нәрсәләр белән арматурга эләксен дә, ничектән чыгып үлсен дә. Миңа бит атны үтерергә кирәк, кешене шандырырга. Бурак түгел бит инде мин Галига, әллә ни. Да, мынсы әйбәт булган. Менә тончыгы булган әйбәт. Кайда ул шуны бетер, шулай бит? Ну, вот анда әйбәт. Нормально үлде инде. Да. Только техника безопасности үшін бәйләнмәсеннәр, аңлатырсың. Улагы нормальный, технически нормальный дип. А второй лошадь не дурак. Увидел слезами плакал, да, с горя сердце сгорел, да, с горя живот убежал, да, подох. Бу нәрсә? Бу не диагноз, нәрсә бу? Не убежал. Аңламыйсың моны? Юк. Ише киткән. Живот ушел булрый, убежал түгел. Кем аңлый инде аны? Ишәгеләрем безгә киткән, ите сиңа киткән инде, нәрсә инде? Что подтверждает ее скотина врач ББ, ассимилятор ББ, охранник колхоза ББ и т.д. 3 ГГГ. Ее скотина врач синдрен делаем. Ассимилятор тоже син мені бари. Охранник колхоза тоже син, да? И т.д. ансынарса? Итеге дивана, районнан
келген текшіруші. Nolatlaması gelsen et. Gı. Білмейсіз міне. Ya. Ғали сіз. Сіздің бір жерге аттығарға керек бет енді. Бір қашымыз бет. Sen nik mındı akıtlar yazasın ha? Nik mini kıstırasın sen mında. Жара Ғали бірге ашымыз, бірге ұрлаймыз сендер сенді. Аны сіз... Tıgayda da kurap durdum hele. Don kambayının aka tap gitti diye yazgan hayvan. Анда қатын қыз отырғаны, қатын қыз отырса тапты бет енді. Дұрыс yazған. Ey Ғали, ертеден бейленмелі ғұмыр бойы шулай яздық ақытларына. Ғұмыр бойы шулай бүтін колхозны списать еттік. Нешесің sen? Әйді бір өзіңні бір жай шыққаш көптеннен сыйларға жүрейім. Сыйлайым әлі өзің. Ya benim portfelden mi ne? Ey Ғали. Шол бір байлық бетін, колхоз байлығы. Бірге ұрлаймыз бет. Yara bana көп salma salam kalınlığına. Aha. İşmi başladım bunu Ғали. Мен шәм кішінекен. Bu nerse bu? Салам қалынағана дейін біті. Ben sana kukuruz salamı kalınlığı dedim. Ей! Оңламассың сен оны, қиланып отырма. Ғали, міне бір жай шыққа шайтайым деймін. Міне біз сіздің біле бетінде 30 жылдан артық шушы колхозны талаймыз бет, ішлейміз бетінде. Мына яшырын батырын түгіл, біздің бетінде көптен, ikimizдің біріміз тігінде жал етіп қайтырға тегіш. Na. Біраз ме, бізді неге отыртмадылар ғұмыр бойы? Ғұмыр бойы сіз башлы болдыңыз, әмін қитырай. Шуңа көре мен сізге бір нәрсе генә тілеймін, бәхет тілеймін, Ғали. Ey barış, ben бақытында аңлайым, сәлемәтлік тілейм әлі. Нишләп алай? Ана бір күні барам, слушай, районға бір өзім. Қарайым жолда тұра бір бәхет. Сәлемәтлік подвел. Шуңа көре... Міне Ғали, тоже мен рульда барғам, міне, қотым біле барам, күрігім тігіндейм, нелер тұра, бәхетлер. Міне как өзім гіне, жоғала. Айда, біздің Мұнша ташы театры бір күту сиырнап кетті бетінді колхоз қойып. Hatırlasаң. Мына шуңа барайық әлі біз, слушай. Олардың бейлем міне бүгін? Бейлем екен, 35 яш екен. Давай былай айтабыз, сенің сарайдан бір біз оған барабыз. Тананы сізден. Золатын айда. Айда Ғали. Жігіттер әйбет, айда шуларын құтла. Кетті Ғали. Айда. Айда, яшырын басырын. Айда Ғали.